Okay, salam guys. Korang tak tahu ramai masuk ke lilu apa engine carbon deposit. Okay. So kalau korang tak tahu ni, boleh tengok dekat sini. Okay. So carbon ni terbentuk bila minyak, okay, hitam tak cukup bersih. Bila terbakar, dia akan melekat, dekat piston. Kita boleh piston lah. Okay. So adalah well sampai engine asam berat punya. Okay. So sebab tu bila drive rasa minyak cepat habis. Okay. Lagi engine kasar, pick up pun slow, tak ada berat, tak ada power kan. Untuk elak bentak ni, korang kena pakai minyak yang betul-betul punya lah guys. Okay. So inilah kita punya H5O. Okay. Ini kita punya H5O 5W30 Ultra Performance. Okay. Ini boleh bantu korang punya engine lah. Okay. Sana ada carbon, nanti boleh cuci semua. So dia ada ester base oil. Jaga engine lebih bersih, kurangkan carbon. Okay. Lagi dia adalah tahan lebih lama punya. Ini kita punya Ultra Performance. So sesuai hal yang punya kereta macam Toyota Vios ke, okay, lagi Honda Civic ke, BMW Mercedes pun boleh pakai kita punya 5W30. So kalau korang nak order nak COD, okay, bawah ada background yang boleh tekan. Siapa nak COD boleh COD lah. Kalau nak tanya apa-apa boleh komen lah. Okay, see you guys.